Kankubatangira ntekanza tujalika Kitara TV amabara ninyogira sicho muhendo buliso musajjo omulisa kandi omwehaba moli mwebale muno hali mukaliho na kutuhondera akasumi kanu kenyini abali amonse zaheru nyona konda kwa nimbara mkyaho in the special way abamoti abakiki abarali abatenyi abapuli ababoki nywena mwebale kuba ni mtekinga time ni mugamata akasumi kanu muri ha Kitara TV tuli mu rubuga rwaho imakande no street yendo bageta Fort Portal Road nyeja nitekanza tujalike nkonda kwa ni nyumyamu n'abantu abali street n'abakolera mu kiyoka kino tukenge ebintu mulingo bikurubata tukenge ebintu mulingo byemereiremu omukasome kano kenyini Yesu mako muhyaka Yesu ebintu byona bili bihyaka Kitara TV nkoda kwa nimba sima ndio ile ikyo nakora oburano bwo gumuriga gwanije kuba no tutakala kinga page yaitu baira bagira kinge oburano try YouTube utaka subscribing aga YouTube yaitu gisubscribing so that osobole kuba no kipinga no tura no kipinga all updated nitekanza zaitu zona ha Kitara TV nikizamba jukizo aba Kitara Media abantu bakukolera videography na photography yemikoro yona halo kali Yesu leka kugenda mbanta bajja kulira bisana ebikwiragura bina mu mwirima ebitakuzoka kurungi genda omba Kitara Media osobole kuba no wefungira services enungeze bisani neza video ha duko tujja kuba turubata Kitara TV etekanza tujalike tujja kunyumyamu n'abayikaza bali mu kichoka kinoke na korjasi otaruga ikarao katito tugaruka oiro yeto omuntu osharinge onementioningo omuntu mu video na soro kuba nagirora otarugo ekatandike kamanyire notes zone kaije zisomere ebikwetagise kaije bikozere nikyo kurora mani ekyayebembeire yo wara people banyitara padiko mbagamba mbweneva no online mbanindura Kitara TV mani oli wakabe muno agerindiro webale girora mani big up on yourself yamani Kitara TV kwegesa kumanyisa Nairo Batteries Limited mutunda bikyano battery tunda sabuni ngano aroe kora na migati ngane kora migati omugaiga bamwita batono mugaiga magaiga wango bamwita beri timanyire ibaro tomaye mugaiga obukukolera kandi company yo bageta bati Nairo Agro Nairo Agro yes iyo amabara gawo niwo nyo ngamba tikyo bakira kunkolezo nkanyowano bakira kunyeta mengo yes abwaki mengo ibara lyange nibo bampaire anta bakiba kurukirize lya mengo awakuba nibo bayeneze kumpa bahoima kandi lili bakulirira oburo ni nyama lele buro na nyama banyita bagonze Edison empa yange batoki nkayese nyowe bakuzara nka Kigorobya mwana kwa mu wakwana mwakwa mugi insizire ha nsuziliyo yobazi sereri ziliyo nsu ziliye muri mukudyanswinandwa sunandwa banzo ngambire hafu ye milioni muziba sente zinga hafu ya milioni ziba sente zinga hezo mtwara 5 ubandize kuhuroli na kuwewetera fande wama enu bagete Express Security Limited office yanye kusangwa nka tiyatete iyo kiye kya kusindikirize genda muri biro nubwo muri mu kunyasomire bagambiro mukwatwa ebiniga babendeira abakazi nimbatera amasasa abantu nsonga baha situkubatera amasasi ati we mbiragiro bagambo tukesa si ansonga okwasirana iranankana bankwata muri yango gwange iyo amabara gawo banyita Karuhanga Sam bakuzaranga Kampala no bakuzara nunza oli muki ndi mukale tata muganda mama munyankole oli munyankole ukajja kuno kutoza sente half ya milioni ziba sente zinga 50 emitwara 5 yes emitwara 5 ramuki yawo banywani banka basatu ugambo tamukuru aliati onde na mucheho ramuki kandi mukazi wawo mutumire mukazi wange mputumire mbe ni kuramusawo we tingmanya ba usibiro to kumwawoko niwandi kurungi uri kurungi halo sibe kurungi kandi mukiyo abandi hano bakutunda he pikipiki hano bakwetaho Uganda the most preferred
Wanted bikia bakweta obatano Yuvraji TVS International Uganda niho korhan niwa mabaraga Kelly kanderi Kyalisima Romeo atanu Yuvraji ukora muri muto mechanic ninyo ompikipiki bwani bakyazigura ninyo babanza zikane na kuivugamo bibi pikipiki zo bagura muno ezaloni omuntu aleta sente kazinga zaloni bazanogo njya kubazaho nawo ahabanzo ngambiri bikuru batabiro ngiruni nyo hafu ye milioni bamusente zinga bera atikani yo kwaza no ono kubaza na Julius Oliantekanza tujalika Kitara TV okay ego hafu ye milioni bamusente zinga hafu ya milioni abamusente zinga kana tubakikugarukire kandi unakumwibira bemba nikwe nyenda kujja pikipiki ya loan nkoleta sente zinga oina kuja ne mitwaro kinani ndanga muntu yao na bema babiri ne baraya chairman ate omuntu nagisasura kumara nkasumika tuina ye myaka ebiri tuina omwaka gumne kichweka tuina no mwaka atiziba ahiwera musente nkazinga tukisasura yona gimara teka sente wola bankubalire buli wiki tusasura mitwaro 8 ne 12 abo emyaka ebiri tusasura mitwaro 9 ne 10 abo mwaka gumne kichweka bana baboda bakwemurugunya mukuziba bati mungani muziba iba kandi derite ntuiba kandi ninye muba mwina mutraka tebule ujunani zibwa bwaitu na makanika wabo ali bakolera service truck bamanyale baba bamanyire baziba iba iba kugankubaza no hamabaraga kubaza na kusima mugisha ramuki abantu bawo nka customer baitu bona aba Hoima City na district eziherereye zo kana mukyono mukuru nayo okora hano yego bakweta batano company bageta bata Yuvraji International Uganda Limited ya mabaraga banyeta Mandela boy abakira kuba manye wekara Mandela kubagamba liribara chonka erimanyiwe mutawuni erikora sente kandi lire libakuliri erihanda muntu mutebe yes bikuru batabita tuli kurungi so ayo hafu ye milioni abamusente zinga of course that is 500,000 not 50 sorry it is 500,000 right ina bachali babokusa kubonga onka basaka nayo wenyine nkubongeroho bale muno nogwara kamera nabandi bona bakora omukutu gwa Kitara TV kanda muki omusigazi onu akora sente okora ka sente bizini yezinga zinu zona ze bitano zinu zona nziguzireze bitano bitano kavera kamu ati enu oina mukama wa kutu akuha no rubasa iwa mabaraga musinguzi henure umiri ikaraka Kiriandongo ukajja kuno kora bukora nkwendo ngambire Henry hafu ye milioni abamusente zinga hafu ye milioni ema abamusente zinga tinkumanya eketokimanya ramuki aba Kiriandongo bachali bawo banywani babokusa kutumira obaramuki obaga ora Kitara TV Kalo sibe kurungi kankuleke kanda mukiyo madamu no akusika chips madam osibirota webale kuchapa ati ebafu emiye yotakulisa zini sente zinga twale satu nekichweka ati iyo turokumosa kutunde bafu nkazinga tunda bafu nkaibiri guno mulimo kumazira mbusumi myaka nkebiri omusajja niwe yakuhaira aka capital kajewa nyenka no musajja idibedeka kumunaga yatakuwa ka sente mali akagimpa akakuha ate abakino enda kumwoya kana akagimpa akakuha banzo musime mugawe webale kumpa capital nda street inkora nkusima omusajja wange aiba ibarali bamwita Abudala Zibai yebale kumpa capital yebale nokwikiriza okimara asajja bandi batenda yebale nokwikiriza nkakola nkasere fees za bana niwa kutoza fees mukutoza hamu tukutoza hamu banzo nga mama wako gameniwo bampita na kirijjaza
kankwendo ngambire hafu ye million abamu sente zinga hafu ye million emu abamu sente zinga ate chikakuzo kagizibu nakisobola okusikira ibo bano bara sente ziba sente zingaye waliyo kubati nkazikwata oga nuko tazimanyire niko tazimanyire kale ramukiyaho omusajja mazira kumuramukiya ramukiyaho abandi nkababiri nyenkura mukiya w'abaana bange omu bamweta Sega wa Mudathiri ondi bakumweta Sifula Nagawa karosi be kurungi kandamukiyo madam osibirota tokwenda kale kandamukiyo abandi tulanteka nda tujalike Akitara TV kando ina Julius Kyomuhendo ahare kizindaro kikutoka osibirota kurungi amabara gawo amba ninyo mwesigwa Timothy yego baitu enkoko bweziba zidibire muzitekanka enkoko baitu andizikira kudiba bukaba kasima tubarura bulikiro ziguwaho eziri kanindwa zibayirenkeza ijo zura tuzikiya lero ziri fresh tunda fresh yego ogambe niwo minyamba baraga mu mwesigwa Timothy yego hafu ye million abamu sente zinga hafu ye million mitwara million 5 mitwara 5 ramukiya abantu baonga basatu ninamukiya mama wange na musido ine ifao Kiatete West na dadu wange Muganzi Patrick ifu oli mwikazi wanka Kiatete West Kiatete West hano ifano muzei osibirota egale no ikaire nayo busomiki egale no nyoguziro mwake woiro mwaka gumu mwake woiro kogikai kwize bwangu ekora mirimo ka mucha sapulanga mbyo kunywa yonka amabara gawo kula wakili atete amabara gawe amabara gange amabara gawe kimwanzaki amabara gawe nyoto kumanya kweta bata omugai gawo bai iwa gawa amabara ibare yange otim jorem oli muki omteso soroti oli muteso kwa soroti bikibe musinga kwenda kulia soroti muli abiki akota nganyama hati abantu bazana rujungu you speak English I can speak you can speak English how much money it contains in a half a million how much money is a half a million 500 so do you have some friends you want to send greetings to what send greeting to some of your friends now you're live on in Teso bani anyway I use Teso ba runyoro ba you use Teso I go to Teso ejo kelaba ka mogol alimwana unezi eyoga ngo jo noi ai biya jo kopana eyarama noi what does it mean eyarama noi is meaning how are you eyarama noi what about if I want to say God is good God is good. Ejokedeke noi. Ejokode noi. Ejokedeke. Ojokedeke. Noi. Ojekedeke noi. Ejokedeke noi. Okay, kandamukiona abantu abandi. Wekinis nsibira chips aho nkwija. Mugurusi mpa ondiye hwana kokulia. Osobola kwata. Ndi steady one. Kanu kezinga. Kanu korwasa. Abantu bakatundana. Aho nyine ho bakatunda. Ato ngulira yo nanyo. Ali wano sangira akasa mwana kebairi. Akasa niko mbayi na muko. Naiwe mugamba ko ola uramusa. Bona gambiro mpole ekikomanda ajja kusasula. Kine tiba kuguza buli kino. Banguzi waitu saa zinu tinyina mu. Mugamba omuwolo yaje. Banzo janu chaliwa. O boss wa hanu. Niwe boss wa maiki. Mabaragawo. Mabara banyeta Kisembo George. Vincent Kisembo George. Baitu abakira Musteva nyeta Katindi the baddest, the smallest and the tallest. Kadidi the baddest, the smallest and the biggest. Katindi the baddest, the smallest and the tallest. Kadidi the baddest, the smallest and the tallest. Don't say Kadidi. Katinti. Yeah man. Katinti the baddest, the smallest but the tallest. Yeah man. Igaga mabaragawo. Ukora biki? Antunda sati wali ku junction wali kamera.
Ali awo wenkolera sate mugitunda sente zinga mutwalo ngoja tukusalirako 2 n'otuwa 8 katinti yo kwendo ngambire hafu ye milioni aba sente zinga hafu ye milioni hafu ye milioni ema aba sente zinga Ezo bane sikitegede bulungi mane mu hafu ye milioni ema aba mu sente zinga ako kandemere mukago kandemera kakaguzonu wama mpora yekikomanda mpora yekikomanda Chameka mpora yenkakyoru kuminja kusasura kandi amanya ho nyonkora Kitara TV nja kusasura ati ndakunyaka amabaraga amawara anita rwangwa ya base rwangwa ya base chapati zo 10 ati nanke katone ni muyengano warugamo chapati kazinga 2 20 mukazi master ingano zimastari omazire busumikino korwa guno mule mazire emyezi 3 tokabyegere kurungi bimanyizire bimaremo obwira bwingi baitu kunu mazire nke emyezi 3 ate utakazano bainokolera nka cyarusesa kuli mbananka muba banyankole bachika banyankole banzo ngambire hafu ye milioni aba mu sente zinga hafu ye milioni ema aba mu sente zinga hafu ye milioni abamu siringi zinga abamu emitwalo 5 wamayo hafu ye milioni abamu sente zinga abamu emitwalo 5 ramuki abantu bawo nkabasata mabaragawo bakunyeta musinguzi Andrew ninda mukyao oli mwikazi wanka mwikazi wa Nyabigoye ninda mukyao timu yange yonna bakola ebyemiko bamukole emiko mugikole linkanku kulewo ngirekereyo ninda mukyona gikolera nka tugikolera mu kyalo ekyo nka kyaroki Nyabigoya kanda mukyo muze hafu ye milioni aba mu sente zinga hamwe emitwalo 5 yonka ramukiyaho abantu bawo nayo nkabasatu nkora mukiyaho abana ba St Peter's High School hoima hali nsomesa na director Mr Nyenduha Mato osomesa kananga subject nsomesa entrepreneurship business ni yatandikire ku demonstrating ekinsomesa okenda bakurolero okyosomesa era abana mbaleta nimbasomesa na hano ngokatandika hano nikumba kakaseki nkusomesa nkimanya ibigambo bugambo nkusobora akikora abana nkora mukya mama wange Nyanjura Jane Kizira Mfumbi ninda mukya isenyowe Mr Kabagambe Francis Hoima Regional Referral Hospital n'abanywani bange na mukazi wange amabara gose usigaye niwo ninye musinguzi musomesa kwa St Peter's High School Hoima kale umze St Peter's ogiterira katale kaingi advert ya St Peter's baire nkoto muno muri mugamba mutayinywe mulinzire baba he kikomando yiba kweta bata abyona Kevin wabyona Kevin ekandono nayo sembera hano yiba kweta bata Bainom Gisa Joel Bainom Gisa Joel Can you speak English okusaka bazo rujungu no osomera nka Kigorovia isomero Kigorovia siyo Church of Uganda ati mutauni mwizire kora Mkaja kulia Christmas ati mwikaranka tuikarananka busisi mwikara busisi ino muntu wokusakura mukiyaho akola mutima ramukiyaho Mjumbi Simon atumusabe award akusembayo ndamukiona Magomba Kenneth kazina kyaka kunyumira nkabaterere kazina ki Silwejula katuziniremu yalitoli nawanjiyo labe Silwejula yalitaba wala bakwekose Silwejula ebiwire bigambo wamanayira mukiya ugambeke niwo Bainom Gisa Joel ara mukiyaho kuramukyo
Charlotte Mwesige Masias. Niwe tata wao? Kando ndi mama waba mutabati. Katusabe Evelyn. Katusabe Evelyn. Nayo kazina kyaka kunyumira nkakuterere. Nkakuterere kazina ki. Akoyenda. Kazini? Akweberemu. Kale kanda mukiyo abantu. Madamu webale ya mulimo. Webale ya mulimo. Ndugireyo. Osebiro. Korongi. Ono mwana wawo. Kamukuhimbire uhano. Bamweta bata. Bamweta Praise. Ono bamweta bata. Bamweta Praise. Bamweta Praise. Praise kimanyisaki. Atunga meki manyisa. Ante ibara niri watumiro mwana wawo. Akugizibwe. Iba kweta bata. Banyeta Zahara. Zahara. Okora mulimo kimutawulo. Ntuno mchera store. Ntuno mchera store. Wa produce. Ekiro ye sente zingayo mchera. 13 ati benkuba ninguranka kiro nyingi to kunsalira. Nizezo. Ono hatonu akainga. Wokubanza. Atukumongera hodi. Akali mutake ina akora. Tali tagenda kwike myaka ebiri. Aja kwike ebiri. Tumulinda kule. Akali mwana mu. Mulinda kule nubo tumongezeho. Kandi nyonkuba ninyenda no kuswere bya serious. Tokurwa numwana muhimbire nkwenda wale kanja enyowe ngambe niwo ayibana banyeta Zahara half ya million aba musente zinga half ya million aba musente zinga timanyire ubano sibale sento kaikya half ya kichweka ki million kiba musente zinga aba mitwala 5 niwo kweka kasa ziba sente zinga mitwala 5 ramukiyaho abantu bawunkabasala namukiza abazaire bange mama wange bakuzaranka umwati mukasa sawa kanda anko wa bona mbaramukiza kwa nyina bayinge kando musaija nawo muramukiza mutekeo kitinisa kurunge mpako bike empaka te musajja wao musajja wange ati muramukize muteke mpako ba moto bajoga moti nkuramukize kikale nkuramukize omusajja tiba munyata tumuhereze kazina kona kamunyumira akalava kamunyumira tungaunda kamuterera sazino Chris Evans na Spice Diana over tonduisa atakukerereza kuyowe atakukereza byona kalo gende kurungi kanda mukiono mukaikuru osibirota mukaikuru tukuteira TV ola Kitara TV amabara gawo Elizabeth Atuhura oli mwekazi wanga Wanyawigambe Nyawigambe hano Businzi Nyawigambe niho banzara banzara mu birungi Jennifer mukazi birungi Jennifer mumanyiti omumanyiti asabira hano Businzi akanisa nyondi mutabani wa mugenzi Kosima Nkumiro kumumanyi wagombora ogwo musajja wa akagenda tokumumyo akafa baitu birungi okumukenga ati nyondi mutabani wa Sembayo mutawuno izirekora mutawuni nyina hali ngenda kuraba arwaire mwirwaro ngenda kwa duhaga mu harwaire Nyakaitu ali myaka nkenga myaka nkana niwe mukuru we ati wabana babo balinga abana bange bakora muno bakora abandi bakasubirwa masindo oina nabayijukuru tokajukiza Nyakabire kyali na Nyakubanza ati baramukiyeho batumireho tubahereze nakazina nkuramukiyaho omwisiki wange bakumweta Sikovia Karungi akiki aikara Nyawigambe obo ikara nawe obo ndi hayi nawe nindamukiyaho Jeni wange akiki aikara Businzi hanu nindamukiyaho Rosemary Masindi akazina rero mukwano gwa mama osabiranka nyowe nsabira Businzi hali na akerezia karosi be kurungi kanda mukiyeho nabandi umugo kinisi osibirota asiba koro amabara gayi tumwesega jafure uri mwikazi wanga wa kibingo kyaitara bikuru batabiri bikorongi obo mutawuno izirekora ki nyamvuga boda
boda. Ni yenu yenyine. Stage Happyland stage ni yenyine. Ni yenu, eni stage bagita bata? Happyland stage. Happyland, abo nantene. Happyland ngeno itwa. Abakimutagi haire Girolia. Girolia ero hari ende. Ni ye hari maiso. Omaze busumikino kugira. Myaka gunugwa mukaga. Magunugwa mukaga. Maka mukaga. Oli hari ofunire mbiki mu boda zairimo abana nyombekere mwenji nguze mune bigibigi zairimo n'abana bagamba ba boda mukwana muno kwa shugulga tukwana muno sa muhego mwana nakunyomera no baliyo mugofu no muhawe nama niko mukwanira nabakabandi tukwana bakabandi iro sango yibo wayete nabiro kala omuka nakana mukazi na kandi oyino obwi ababodo obwire mu banabo anda ubuteka bweteka muno funo obwiro tumusime hafu ye milioni abamusente zinga hafu ye milioni mitwara 5 abamusente zinga mitwara 5 ramukiao bantu banka basatu ngoramukiao moja wango no mtawani wa Zumu chali wao mtawani wa Zumu Zumu akabaina Zumu girobo adiweja adiweja na businsi kuli ngoramukiao bonki de konkaramani aroha seja awa boda mugenzi wao akusembayo amutaye bale makanika nkanikire bigibigi ayebale makanika ajwere bulwa bati arono bwa kuhora ampora yes abantu abakutondera Kitara TV tukyali hanteka nja tujalike kandi tula street eno tukyabaza abazamu n'abayikazi n'abantu abali mu kichweka kinu tukwenda kenge ebintu bikurubata bita ekyo inakora iwo taruga usigaraho Kitara TV ndeka tuchwanganizo katito tugende gwakuli tubaza abazamu n'abantu tulole ebintu mulingo bikurubata Kitara TV mukaikuru osibirota mukaikuru osibirota tokwenda kuba kanda mukiyeho numami osibirota mpai kabaragara ndiyo amabaraga Akonyera Jennifer. Akonyera Jennifer. Akonyera oli mikazi wanga. Kiratete ati kiratete okora mulimo. Tundo obusera. Buli nkanku guleo. Gendo nguleo. Edukerinka. Kumaisoko. Bukunura kurungi muno. Bagambaro omuchumbo omuteire mwenjahe. Kwa nyo bwange bo musera bo mugusa. Busera bo mugusa. Bo mugusa. Bakura mu kyanguko. Ati kwendo ngambire. Hafu ye milioni abamusente zinga. Hafu ye milioni neme. Abakenonka kuzote. Abakenonka kuzote. Anti hafu ye milioni abamusente zinga kikabu. Twala 5. Bakuzara nka. Kibale nkyoka. Kasimbi. Ramukiya haba Kasimbi nkabasatu. Abakasimbi ndamukiya mama wange. Na sister wange Chaligonza Mary. Na brother wange Muhumule Twice. Niba kandi umusajja wawe. Musajja wange kyamanya Sidrak. No yakuzaire muno mwana. Ati kandi bokusanga umusajja nkanyoni nyenda kuyihayo. Ninyenda kuhambura nkututwara. Nyoti nkwenda. Ukamatira. Nkamatira ni omusajja wange wenga. Akakuhaki akakuroga mpaka. Atandoge. Akakuroga. Wama muze. Ojoire Kyagulanyi t-shirt yoni amabara gawo amana nataka twesiga Alex omumatira muno aitalirema Kasinga omanya buli bagamba buli kimu kana kiba no obwire kandi kiba na time obwire bulihika mpaka alirema baitu arohe katumusabire mpaka ogambe niwo katwesiga Alex oli mwekazi wanka nimwekeza wakihemba boda mani Kasemire road stage ni era hege Kasemire road stage smart oil ngambira hafu ye milioni ababusente zinga hafu ye milioni bamtwara 5 namukiya abantu banka basatu namukiza Solomon agutamba yanamukiaona abantu banga bangola nabo stage house Senyonjo braza bange Deo amuna Denesi kazina kyaka kunyumira ko runyiro nkakuterere akazina kunyumira kisambi kyaboli Planet Iron niko kwenda alo sibe kurunkanda mukiho nabandi okutunda amandazi ati ganugezinga ati kanigajja kudiba nyenkyora gatunda nako agaba gadibire mu gatunda nyenyi ati tugatunda baza amazima tugatunda amandazi obugaba gadibire mugahempunu nabo amandazi gatigakira kudiba ati kanindura gali gaingi nigajja kudiba obundazi obusigere mu butito amandazi ati uyu otunda nkagezinga kiro kimu
nikisinzire ndakutizi sana ro kutandikira mitwaro 8 mpaka 12 kiro kimwe notunda mandazi kimitwaro 8 eno yone ijwi ati kisoko ijoro mitwaro 8 mandazi kuta entandikirwa kale kugamba watunda tandikira mitwaro 8 kugaruka haiguru agambe ni wa amabara gange ninyo fresh boy niyo fresh boy utwaire na kingi uli muzini ndio nyiro buzina butuzina twangeje mpaka pera kizina kyao kiona usakutunga manager kuteka mu center abakurana abakutura Kitara TV sazi no fresh boy aine bizino sakumuteka mu center de katwe yakapera kai mbaya kapera katei kale tujja kusisinkana ndimba nja kubaha mu bunda kuba bizina bya utokubika biro ya to bimanyire banzo ngambire hafu ye million aba mu center zinga hafu ye million esente aba mu center zinga hafu ye million name abakunterera sazi nabakini munterera abokwa mu Mbaina TV hafu ye million aba mu center zinga mitwaro 25 aba mitwaro inga hafu ye million aba mitwaro 25 agokuba million yone mitwaro hafu ye million aba mitwaro 5 mitwaro 5 ramukiya abantu baonka basatu ramukiyaho wachali baonka basatu ninda mchaho nanka John Chenjojo then ninda mchaho na bagundi ba Moses iwo wa Chenjojo ndi wa Chenjojo akando nda kusemba hamuna muzee bosi wetu wa toira kalimo bire bunu kanda akaisikika we akaisikika ro bire bunu tikakuhura au kudupo inayo mpaka zakule motaina of course umuseja weno inaba ingi kandi wamayo toinayo kankani ba nyina mukazo omuwe omuwenka bamweta bata aganya atura budget kande mpapa aboki banzo muramukiyeho ndamukia mukazi wange mama wa bana bange aganya budget nkora mukizoni nyoka Patrick banzo ngambire hafu ye million ziba sente zinga hafu ye million eba mitwara 5 akalosi be kurunka tinis okutunda biki okutunda biki ebyo kanda mukiyo abanda bakusemba yo hanu tube tumalize ntekaniza akasomekano mukaikuru okugenda nkaha osibirota ogenda nka kitole mutauno bayizire koraki kushaka cyo kujya kutoze cyo kulya ya mabara gawe kutangambira mabara gawe mukaikuru boda niyeja kutwara kitole bakutwala sente zinga ndeka inkuleke otiris oliyo ndiyo amabara gawe amabara asimwe Godfrey oliyo mukiga nengo munyankole nyonjo mukiga oliyo mukiga omukiga kazi tindi mukiga kazi njo mukiga oliyo mukiga amazina gawe amazina ni asimwe Godfrey nasimwe Godfrey ebintu biri kutambura bita ebintu aza biri kutambura mu mpora no mayirizo kuyiya kuremerako sente zikuzoka sente ziri mu mpora ni business yawe niyo business yange amasaga rona makofira byo nankubitunda biro makofira rinkai kunyumira era nenero ngino kujiroro nge atikandenu ako karoka banzo njuwalebo obarandora TV nyumire ningigura kanu kabasigazi kanu ndeka zona zintekeho nzole zirani zinyuma atikora nchumise kicwe kikwanso echo mbire nchitira iguru nayo kukiroro banzo ngambira hafu ye million ziba sente zinga hafu ye million jibe mitwara 5 ramuki abantu baonka basa abantu nkuramucha nasa chiriatete nkuramucha bachari bange bona bachiriatete abatembei bona bamandazi barimo bamandazi bona mbaramukiza abana bageto bona butukusiba hano ize fresh boy yaruho hano kurungi muno nawe muramuzo aremere kuta kapera wama otinis amabaraga asimero jazz wokoraki nyondi basapo orubasapo zirinka ati inkwenda kukumpa musitira zinga rokomero kande yebitane etandikire kujunda John ya tero ati bakweta batu banyeta asimero jazz hafu ye million aba musente zinga hafu ye million aba musente zinga emitwara 5 ramuki abantu baba basatu namukizeho
ayebale era ijja kuruga kidomo amuna mama wange kuruga kidomo baite kofira zinu zinyumisize mali nyumire muno Eddie and family aro complex iyo tinkugura muno hanu mali kofira zinyumisize zino teze kunyumiza kurungi bagaiti zinyumisize kurungi kwate bikofira byao bagaiti wamampeza outrole zirani zinyumira nuko nyenda nkohereze nukingi kan nikaka abaserebe atelekereze kurungi obanka jwalenti aho kubali muniga nti aho kubona okitera niwe Eddie inkuru Eddie and family ogo Eddie Kampala mu kikubo Kampala iwo korabe nyonde mutembe oli mutembe binkuru rabino ebyo kutunda bikibi nyo kutunda masaha za boxa za abasayija aho amagagozi kali bintu byone ebikusemeza omuntu hanu nanka site kansote basaba sente gambe twirukaho hano tetwenda mwirukaho mubara bayizira kibaka babingaho gahana batubingo buli runako bite imbere liyo kulemero ya Uganda ngero gikenga timwende mukwenda kusasura musoro musoro izo batembi tuyikaramu mu magezi timusasura musoro tabatembi tuyikaramu mu magezi hafu ya milioni ziba sente zinga hafu ya milioni mitwaro 5 ramukiyaho bayinga kwa abantu ngabo kwenda kurama nyo just nkora mucyo mukade wanga likara ka mwengo kwe oli munyanko mutoro nyondi mukiga wenyene kiga kanda kusembaye namuzeyi wange namuzeyi wawe namuzeyi wona bikona mukade wabo kwe mucyaro ka mwengo kahunge kandi mukazi wawe mukazi wange nawo mutira ika mukazi wange nawo ikara kijate utakumwenda kurungi nawo kumwenda baire kofira ekwetaga emitwe mikoto madamo sibirota oli live active amabara gawo sibiro kurungi oyisire kugura ekyamana kuzanisa kwende motoka yo mwana musigazi maine myaka inga musigazi we miezi musanje miezi musanje kinu Maria akakikire kwa hangu twalenti ito wewe kinu takakikire amabara gawo amabara gange Mama Maria niwe Mama Maria ni first born aine myaka inga 5 kandi ato nuwe second born ukakererwa mwana kumwongezaho tekachali kandi omukama kutugamba tuzale mbalise kya Uganda yo bwire buno tukulime bitakuli mbirimenka okubirima nkagenda kupangisa itaka bakalingambe mitwaro 3 ehikate mbirimenka toine kyaro hali bazara musajja wao bona ba mutawuni hata tebavizi baitu mina kuzara atopuza inkabainga mazire abana babiri nzairo mojo no mwisiki kwenda nzala bandi bara yongera yo bakoma bakoma ato on musigazi bakumweta batago kutwalira kitu ono manzi Peter Melvin baini nkaguza abana abantu hafi ya milioni abamu sente zinga aitu wewe mitwara 5 hafi ya milioni ramukiya abantu bawuka basatu nayo timba inarondo mwana wange manzi no musajja utokwenda muramukiya hali harayira kaija ku muramukiye nenteka nje hale muramukiza tenyi wange hali harayira linka hali yo Bujumbura ate Bujumbura ni wao gamba harayira bayire manyira ali wa safari ofunaka akabwangu banga akaraija yo leka cyale byo tubikora biro bino biroho bikora ali najuza akagapo kali bino tibikora bino tiwaleka ubugapo boroho karo sibe kurungi mugurusi osibirota yes tulatekanza tujalike tusembere ku bantu gimaliriza esangire banu bakubaliza street bakujja kwefora nkabatandozere nyonkubo ino sibirota mubaire no mutabirono nkora nyona muri ba tribe wemu yes inye mukutunda biki mukutunda ice ehoiremu kamutateire obuzina buno bugamba bakatekeraho hano obuwaya tikakubazi amabara gawo banzo kayeho kakutoka muno amabara gawo ategeka justas oli bino bizire busomikino bikora bya ice bino miezi nkena iyo bakakuyanga kigorobya kwendo ngambire hafu ya milioni abamu sente zinga hafu ya milioni mitwaro 5 ramukiya abantu basatu ndamukizoho dadi wangao kalibagwa Steven bwiki kigorobya nyaramukiya sister wange akusembayo
ndamukiyaho buraza wangao mubende karosi be kurungi yese tekanza tujalike tujja ku bantu gimaliza hano akasumikano kanda mukiyo mukayikurunu okutunde nyanya kanu kezinga kanu kandi ati bunu bwenu bwe bitano bunu kanu kezinga kano sera mune nyanya kandi zizayezere amabara gawo omwana bamwita bata amabara gawo Janzo tugambira amabara gawo atuhura jole uli mwikazi waka wakiriatete bikurubata bitu Nikwe kakulibata kiyo batisanta anu site kansote kazile kubabingawo nikwe kakalane tuhambye baituntubera ni mubaho mporampo banzo ngambire hafu ye milioni aba sente zinga hafu ye milioni twala 5 ramuki abantu bawo nayo nkabasatu ramuki mami wanga ugambe nomusajja wange kakumiro hamna ba sister bange karosi be kurungi mami izinu ko ziteire hanse nanka ezawo hano kanyikale hano nkuho mugisa ati benda enyanya muzei jonguleho ogozi mugarure ezikunura ziri hano ezo mukazi ajja kuzikwangirira kale kantundenya mami zezinga zorukumi enyanya zorukumi nkusano kunagira akatandikire kujunda katito no genda muno oletere mugobusera Yes, tekanza tujalike kwenda kuba ningimalizano mwebale munabayikale ne mutondera ku rugali tutandikirege entekani zenu ababayira Kitara TV onu mutondera hona muno kwenda kuba nimbasima mwebale muno kutekinga time ni mugamati mukutuhondera hona hali mukali kwenda kubajukizo ba Kitara Media bano bakolera videography na photography amikoro yawo yona bakuba no yende bisane birungi na video nungi aba Kitara Media no bajjo kuba bakikuterera ine special basanga namba yesimu 084 992 976 asatu na itano ojja kubaina aba Kitara Media ne bakuterera ekikusingayo ombisani na videography mwebale muno ababaire mu Kamuseri mu America ababaire Dubai ababaire Saudi Arabia ababaire na Bungereza ho mwebale muno abaikaini mutondera ababaire munyamisa zembaganize za bunyoro nkwenda kuba nimbasima nimbagamati thank you so much again nakola just sharing aga kando tewa kuba no likinga page Kitara TV otewa kuba not following na official handle zaitu wa Twitter following Kitara TV kando following na TikTok na mabara gange genyiri just show muhendo solo kuba no following TikTok kandi na no subscribing na channel yetu YouTube Kitara TV mebale muno nkwenda kuba nimberekeza kasumikano kenyini kuiko twaitaitana sabite kujja niteka zaitu eno tujalike Julius Chomendo nigagango mulisa omuya oba moli amoti mubai Kitara TV kwegesa kumanyisa.